Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang saya akan mereview kepala badut ya guys. Di sini ada banyak sekali. Ada badut Mampang, badut Doraemon, Marsa, Mickey Mouse, Sailor Moon, Marsa Jilbab, ada Upin Ipin, ada badut Ruby, badut Telol, badut Shizuka, badut Dora, badut Telol lagi, dan badut Sailor Moon guys. Banyak sekali kan guys.